Ka tia tiwi kua whakatūwheratia te whare hauora hou o te Rotorua Community Link, kei raro i te maru o te whare hauora o Korowai Aroha. Ko enei te hua tuatahi kia puta mai i te kirimana i wai tohua e taua rōpū me te uepu o ngā roto o Rotorua. Ko Todd McClay me mamo nāhi nara ki Rotorua. Te tūroro tuatahi ki te whakamātau i ngā mahi a ngā nehi o te whare hauora hau nei. So whether they're coming into WINS to talk about their unemployment benefit or their job, or they're coming to get budgeting support, they also can very easily be referred to a nurse and get treatment and advice straight away. I raro ia whānau ora, i whakaratia tēnei kaupapa, nā te kore ori te kē o te puta o te huhua o ngā hua o te hauora, ki ērā o te hunga e whai oranga ana, mō rātau me o rātau whānau. And I think nurse-led clinics are the way that we'll be able to cope with the huge amount of need out there in the community. I think it's a way forward for us in the future, and we're really excited to be a part of the pilot. Kia whakakao mai, ngā tari o te kāwanatanga, hei painga mō ngā whānau. Ka hara mai ngā whānau ki tēnei tari, arā ki SIFS, WINS, kei konei te hunga hauora, mena he take ka puta i tua, i roto i rā tari o te kāwanatanga, ka hara mai ki konei ki te ate titiro. Nō reira, he tirohanga whānui tēnei. Kua he tauira hau tēnei, arā mo te kotahi tau noa. Engari ko tērā ke o te wawatanui, kia haere tonu tēnei kaupapa, mo te roanga atu o te wā. Kia puta whānui hoki ki e rātu o ngā takiwā o te motu. And I believe there will be opportunities to roll this out further within the communities of my electorate, but elsewhere in New Zealand. He huarahi hauora hau kua tīmatahia, mā te wā e ki te ai, me nā ka haere tonu, ka hara nei. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.